noneho fate ko kuva Minembwe cyangwa se kuva Murenge bakajya mu yindi misozi yindi bivuze ngo imveto dushaka kwibona muri Baraka umujyi wa Baraka imveto dushaka kwibona muri Uvira imveto dushaka kwibona ahantu henshi hatandukanye na Karemi daire yego na Karemi of course bagomba kujyayo so ingabo zive Sake wasaba izizamushaka na zahe akabarizo nazamuremure yego nicyo kibazo afite nakubura ngo zive muri Uvira ni iminota 15 bakagere wabo n'amaguru ni petit problème ariko ntekereza ko niba ari gusaba uko nguko reka tuvugisha ukuri ntabwo nanga nawe so rero niyo makuru nabako yabaye Minembwe kandi Magarambi aya makuru avuga mu gihe hari amakuru avuga ko M23 yamaze kugera noneho mu Minembwe yes inzira zose yaciye muri kuyamaze kugerayo ubona ko hasigaje gusa nko guhuza urutsinga ubundi umuriro ukaka ntabwo rwambikanye mu misozi ya ruguru cyane rwambikanye ahantu heye Magara turacyabikurikirana ndi kubona ngo ahitwa hafi yo kuba bitakwira za Remera yo ruguru nge nabyo ni inkuru ngire kukurura biravuga ko imetri ishaka kubageze kwa bitakwira birashoboka ageze mu bice bya bitakwira hakomoka Samsung ikomeje kubagezaho ibyiza byinshi Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung S25 Plus ndetse na Samsung S25 zahageze abazitutumye mbere bari kuzibikaho ariko nabandi twazibazaniye ku bwinshi uretse bakunda smartphone za Samsung kandi n'abakoresha iPhone nitwe turi kwisonga mu kuba dabagiza ubu urazana iPhone 13 14 cyangwa 15 tukaguha yisumbuye kugera kuri iPhone 16 duhereye kuyufite tubafite kandi smartphone yitwa Classic ifite gigabyte 64 ku 98 gusa wasura YouTube channel yacu Samsung 250 Rwanda kugira ngo usobanukirwe ingingo z'ikoranabuhanga zigezweho. Reka tubasuhuze mwese kuri Bwiza TV aho muherereye tubane kaze mu kiganiro cyacu tudatinze rero reka twinjire mu ngingo z'ingenzi cyane tuza kwibanda kuri commentaire y'ikiganiro Meki aka kanya makuru dufite nuko mu Minembwe bari kuharasa ayo makuru mwayumvise bimeze bite na makuru yabyutse wenda mbere ya byose reka dusuza abakunzi bacu babwiza TV aho muri hirya no hino abakunzi bagera mu 170 bamaze kugeraho tubasuze tubabwire ngo mumeze neza turifuriza ibihe byiza icyumweru cyiza icyumweru cy'umugisha twatangiye umunsi kwa mbere ku itariki 10 ukwezi kwa gatatu mwaka 2025 abari hirya no hino mwese turabaramukije abakunda Bwiza TV Magarambe urakoze kunyakira kuri Bwiza TV naye ndakwakiriye so mu kiganiro tugiye gukora tugiye kuri amakuru ari kuvuga hirya no hino so icyambere baravuga ko indege yabyutse ijya kurasa mu Minembwe mu misozi ya Minembwe kwanza habanje kuzenguruka drone irazenguruka ishuro nyinshi muri iyo misozi ya Minembwe nyuma haza kuza kwa Skoy yaje mu saa 5:38 irarasa irongera teniragaruka irasa yarashe inshuro ebyiri muri Minembwe ariko ikihari nuko yarashe mu kibuga cy'indege irasa n'inzu yegera ikibuga cy'indege aho bita ku Kiziba Magarambe urahazi ahantu hateye gute nanjye Magarambe maze nkwibariza iyo Kiziba niho navukiye nabo mu rugo no kuvuga ko iwacu nta metero 500 zirimo cyangwa kilometero kirimo iwacu ni kuwigishigo barashe ku Kiziba aho ku Kiziba rero ni ku kibuga c'indege neza yego ni hafi y'ikibuga c'indege nubwo ko barashe hafi y'ikibuga c'indege no kurya rya soko nyankubwira rinini rya Minembwe riri ku Kiziba aho niho barashe barasa no mu kibuga indani yego kuko yagiye inshuro nyinshi n'aya masaha tuvugana mbonye bandika ko iri mu nzira ihagurutse n'ubundi bahuruza abaturage bati mujye hirye kuko indege iragarutse kuko ngo ihagurutse Kisangani hari abari Kisangani bayibonye ihagurutse so ni indege rero naho ngaho ni indege rero ya Skoy yaje kurasa mu Minembwe irasa abaturage bo muri Minembwe ibintu nabonye biri kuvugwa cyane aho abantu benshi bari kubigarukaho ya Bisimwa uyobora 23 yaba Moise Nyarugabo wabaye umusenateri aba umudepite aba n'umujyanama wa Kabila Moise Nyarugabo abantu baramuzi yabaye muri RCD baramuzi numwe mu bantu bari bamaze igihe kindi batavuga ariko muri izi ntambara aho hamaze kuzamo AFC
Moise Nyarugabo yagiye agaragara avuga abona ko muri iyi minsi niwe wavuga ko ari ijwi rinini ry'abanyamurenge uri gutabaza cyane avuga aho ashobora kuvuga amakuru yose yaba yavuzwe cyangwa se ku bintu byabaye i Murenge cyangwa se muri Minembwe. So mu by'ukuri ni inkuru ibabaje Magarambe cyane, wowe uranabyumva cyane. Yes. Abanyamurenge ni abantu bahangayitse cyane mu myaka cyane cyane nko mu myaka inishize 5 7 kuva muri 2017 kugeza ubu navuga ko ari imyaka 8 kuko ndabyibuka cyagiye twajyaga tuzandika muri 2025. uri bukarandu twari kumwe nawe mu itorero ry'igihugu muri 2017. Icyo kibazo ngira ngo warakibajije ndetse ko hari gukorwa jenoside ikorerwa bariya bazatabarwa ryari. Icyo gihe rwose ndabyibuka twagiye tunabitangaza cyane tugaragaza ko babangamiwe, twakira bamwe mu bantu bavuka bakatubwira. So ubona ko ni inkuru itari nziza rwose, udashobora kuvuga ko bamaze igihe kinini bagiye bicwa, bagiye bamburwa ubusa. Mbese abanyamurenge barahuritse kuko hari bari mu nkambi nabo bamaze imyaka myinshi mu nkambi, mu Burundi, muri Uganda, muri Kenya, Tanzania, mu Rwanda, muri Kiziba hari abo twaganiriye baho na Kigeme bahavuka. So mu by'ukuri rero leta igitangaje ni ukuntu leta aho yakabataba yariza kwica abantu bo mu Minembwe mu gihe bamaze igihe Magarambe bari mu bihe bitoroshye, ibihe byo kubura umunyu, isukari, isabune, kuko inzira zose zijya muri Uvira, Fizi, Minembwe nyine za Minembwe zirafunze. Ni ikibazo gikomeye cyane bavuga ko kuba abantu bashobora gushyiraho ijwi ryabo bagatabaza ni ikintu gikenewe cyane. So indege rero yaje kubarasa, indege n'igistojyaho ni indege y'ikindi gihugu, ni indege y'igisirikare cya Kongo yaje kubarasa. None ugitangaje Magarambe nuko indege yaje kurasa mu baturage, nta FARDC uri hariya, nta Wazalendo, nta nubwo ndavuga mu Minembwe, nta FDL uriyo, nta kintu uvuga ngo uje kuraswa ni umuturage, ku buryo wenda bavuga ngo hano hantu hari kubera intambara, abantu bo mu Minembwe bari kurwana na FARDC y'abarwana n'igisirikare cy'u Burundi. Oya, ahubwo indege yo yaje yize gute ije kurasa. So rero niyo makuru nabako yabaye mu Minembwe. Kandi Magarambe aya makuru avuga mu gihe hari amakuru avuga ko M23 yamaze kugera noneho mu Minembwe. Yes. Inzira zose yaciyemo ariko yamaze kugerayo, ubona ko hasigaje gusa nko guhuza urutsinga ubundi umuriro ukaka. Ntago nibaza ko yagiye mu Minembwe kubasura, ntawe yajyanye amazi y'imigisha cyangwa amazi amashaza, bajyanye ibikoresho by'imbunda, amasasu, bagiye ari abasirikare, bagiye mu rugamba. Ubona ko nibaramuka bahuje iyi ntuza, iyi siriko yabo, ibintu biraza kuba ibindi. Ngira ngo barangije guhuza ni AFC M20, ni AFC twirwaneho, AFC na M23 twirwaneho. Ibyo kuba Deja Bukavu yari yafashwe burya niko guhuza, ahubwo ibijyanye n'imbaraga za gisirikare wenda ni nacyo kindi kibazo nakurizaho. Biriya byo kuba twumva baranyuze Mwenga, baragize gute, nuvanga ahubwo abantu buriya kintu nahise mbona ko Petero muri icyo gihe Mwenga byaba ko yavuyemo bitewe na ambush yatezwe, ubwo Petero ushobora kuba yaravuye Mwenga yerekera he muri Minembwe, yerekera Imurenge d'abord, Imurenge kuko Minembwe iri kure cyane. None se cyo nibaza Magara Imurenge na Minembwe biri muri ntuzimwe. Minembwe iri Murenge, ariko Imurenge yose si Minembwe. Minembwe iri Murenge, hanyuma iri muri Murenge, yego, ariko Imurenge yose si Minembwe. Ubwo ni nkuko ujya wumva bavuga Minembwe ni Murenge biratandukanye. Oya, reka dufate Minembwe nubwo bamwe batajya babyemera, ni ngayo kapitale y'abanyamurenge, niwo mujyi munini. Yego, ni nkuko wavuga akarere ka Rubavu, ariko Gisenyi ni igivugwa cyane. Yego, kandi bakavuga ngo Rubavu, kandi bakavuga Rubavu. Afete ni Murenge. Mu Minembwe rero impamvu bavugwa cyane nuko ariho hatuwe n'abanyamurenge benshi ugereranyije n'ahandi. Ariko kandi Minembwe burya igice kinini cya Minembwe kigizwe
na teritwari, kiri muri teritwari ya Fizi, yego, gafata n'akandi gace ka teritwari ya Mwenga. Ako kantu reka mbare ko ishobora kuba ingana ubaze umujyi wa Gisenyi ukabara n'umujyi wa ukagenda ukagera n'Isake, ubare iyo rero yose iki cyobo iki kibaya ukibare nk'ari cyo Minembwe. Ariko noneho n'ahandi hose kuri ukagenda ukarenga Rucuru ukarenga za Bukavu uyita Murenge. Donc ni uruhererekane rw'imisozi iyo murimo Mitumba hari ahantu ni Murenge ni hagari cyane. Ni ukuvuga ko uvuye aho muri teritwari ya Fizi na Mwenga niho hari agace ka Minembwe, ariko uragenda urava Minembwe ugere za Rugabano ugere za Mikenge, ubwo ndikugenda nsimbuka handi henshi, ugere za Gitasha za Mikarati ugere za Karumyo ugere Tambuke ugere za Bijombo ugere za Gahuna ugere za Gatanga ugere za Kagogo ugere za uhuruke mu Rurambo kugera Ikaziba. Nuva mu Minembwe nanone wongera ukomeze ikindi gice ugere iyo za Gakangara hariya makanika yaguye, burya ntabwo hari muri Minembwe muri centre neza, haganaga hajya za Rugezi ugenda iyo hirya ugahuruka kuri Force Bendera ujya za Katanga. Icyo gice cyose tukita Murenge, icyo gice cyose tukita Murenge. Minembwe rero ni kapitale yatuwe n'abantu benshi. Donc akantu nashaka kubaza Meki, guhura kwa M23 no guhura kwa Twirwaneho, guhura kwa Twirwaneho na M23, yego, urabona umuriro utagiye kwaka kuri Tshisekedi. Icyo icyambere cyo mbona ko umuriro ugiye kwaka, kandi ndabona ko abantu abanyamurenge filimi iraba yizinze yo kongera kuburaswaho, filimi yo kongera kujya kubica birangiye. Ikindi nuko ndibone ko icyitwa umuzarendo witwa Yakutumba witwa Biroze Bishamba bagiye gukubitwa, bagiye gukubitwa. Ubona ko bamwe mu bazarendo bamenye ubwenge, nk'abazarendo nabonye witwa Kabido, abo kwa Abanyatura hamwe na abazarendo biyunze kuri 23. So ubona ko rero abazarendo nkuko nagiye mbivuga, iherezo ry'abazarendo n'abamayimayi muri Sidi Kivu ririmo riragira, kuko kuba habayeho kwiyunga kwa 23 cyangwa guhuza urugamba, guhurira umurongo, guhuza front, ni ikindi kintu, imbaraga. Urumva Twirwaneho ibonye imbaraga, M23 nibonye imbaraga. So bivuze ngo rero ikintu cyambere tugiye kubona, nta nubwo mbona wenda ko wenda dushaka, hari abavuga ko bagiye gufata wenda ibice vuba, ariko urabona ko icyambere cyo harimo forces z'u Burundi ziribwiza zivemo cyangwa zirwane. Icyo ni kimwe. Yes, sinekeza ko zishobora kugumaho hariya, kandi ziri mu bantu bagira gute babangamira Gatwirwaneho. Ndetse na 23 ivuye mu majyaruguru, muri Kivu y'amajyaruguru ujya muri Kivu y'amajyepfo irwana nabo. So none urumva ihuje na Twirwaneho, bivuze ngo forces z'u Burundi zigiye kuva mu hariya, cyangwa se hagiye kuba intashobora kuba intambara ikomeye. Ikindi FDL zivugwa hariya nazo zigomba kubitwa zikavamo. So noneho fate ko kuva Minembwe cyangwa se kuva Murenge bakajya mu yindi misozi yindi. Bivuze ngo M23 dushaka kwibona muri Baraka, umujyi wa Baraka. M23 dushaka kwibona muri Uvira. M23 dushaka kwibona ahantu henshi hatandukanye, na Karemi daire, yego, na Karemi of course bagomba kujyayo. So urabona ko rero jewe mbona ko kuza kurasa ku kibuga cy'indege ntibarase ku nzu z'abaturage, hari icyo bivuze. Barashobora kuba bavuga bati nyamara M23 ishobora kuba igiye gukoresha ikibuga cy'indege, nikoresha ikibuga cy'indege irazana force nyinshi. Ubwo nubona ko ikintu gishobora korohereza M23 ni indege, yego, igomba kugira gute kudeplacer abasirikare babo bajya hariya, kuko ni kure cyane. Nko gufata umusirikare tubare urugero, urebye urugendo M23 rugenzi ni runini cyane, kugira ngo igere aho Twirwane iri nini cyane, ni kure cyane. Ariko urumva noneho yaramutse igeze muri iriya misozi ikoresha indege bagerayo amasaha makeya. Ariko se indege irahaguruka, harimo challenge. Irahaguruka Bukavu, irahaguruka Igoma, irahaguruka Bukavu. Iki nibaza zira ndege twumvishe ngo indege yaguye ejo hariya mu Minembwe. Isitema nicyo kibazo nshaka kubaza, ahubwo yari ivuye he? Yari ivuye Bukavu. Uzi ko ikibuga cya Kavumu wategeze bakirwanira cyo kirakora,
kandi iriya miryango mpuzamahanga si tuza Croix Rouge n'indi miryango ishinzwe gutabara imbabare biri mu mategeko mpuzamahanga ko no mu byihebe bemerewe kujyayo, icy'ingenzi nuko batabara ikiremwa muntu kujya gufata inkomere. So kujya mu Minembwe, tekereza uyu munsi mu Minembwe ikibuga kikaba cyarashwe, tekereza ko leta ishobora kuba yahawe amakuru atariyo, ko wenda hari abarwanyi cyangwa hari ibikoresho ishobora kuba yajyanye kwinstara kugira ngo bazakontorore kiriya kibuga cya Minembwe. Ibyo wenda ubikeka byose birashoboka kuko bashobora no guteba bati nyamara ahubwo iyi Croix Rouge ishobora kuba ijyayo. Icya mbere cyo ukurikije uko Masunzu ubona, Masunzu yaje kwica makanika, ukabona Masunzu Jeanne Masunzu yaje kurasa iwabo, si wowe mbere arasi iwabo kuko bavuga ko ikibuga cy'indege kiri hafi y'iwabo. Aho barashe ni kuri metero nkeya n'inzu ye. Yego, ni hafi y'inzu yiwe, nta santima gifite, nta n'impuha gifite. So kumva ko Croix Rouge yaje kubatabara hariya ubwabyo kuri we, kuba yarahasi ikibuga kirekire kikasenyuka nta cyahomba, kuko umutima kurasa mu mihana y'iwabo na kurasa ikibuga cy'indege kikavaho ntibabataba n'undi kimwe n'undi asa nk'uwabishe. Kuba yabuza Croix Rouge kuzana imiti, Croix Rouge kuza gutwara abarwayi, Croix Rouge kuza kudepana, kuri we ni ibintu bisanzwe. So umuhereza siko ikaba kisangani kaza kurasayo kusenya ikibuga cy'indege, mbona ko nta ari ibintu bikomeye kuri ikindi gihari. Ashobora no kuvuga ati nyamara indege zirava muri eneo z'umwanzi, zishobora kuba ziri kujyana abasirikare. Yes, nabyo birashoboka, ariko meki ari akantu ntumva neza. Buriya abatuye Minembwe bo barimo guseka, kandi nibanseka mbabaye. Kiriya kibuga cy'indege cya Minembwe kukirasa nta kintu bukoze, ni peruze nk'iyi nka twicaye, ni ibyatsi bisanzwe, ni ibyatsi nkaho wicaye. Gucukuramo aya masaha nyuma icyobo uko cyaba kingana cyose, nyuma y'amasaha 2 wenda bamaze kuwarasa, bamaze kugisiba abaturage. Ni ukwibeshya, ntekereza ko ari ukwibeshya. Ahubwo Masunzu ari mu kimwaro arashaka raporo, kuko Kinshasa Tshisekedi ntazi Minembwe, ntabwo arayigeramo. Umuntu byibura uhazi n'ibitakwira nawe ushobora kubyumva nawe agaseka. Mu by'ukuri kurasa kiriya kibuga cya Minembwe kugira ngo batange raporo nziza i Kinshasa, wewe ariko harimo n'ubugombe bwo guhamura abaturage no kubarasa, kuko iyo nzu barashe ibyo ari byo byose bashobora gutanga na raporo batari ko twarashe n'abakoroneri bandi bari kumwe na General Makanika, kuko barashaka kubarasa. Abakoroneri bandi magara, hari Koroneri Mitabu ari nawe wafashe Minembwe ari kumwe n'uwitwa Koroneri Ndori. Harimo n'abandi ba ofisiye ba koroneri ntibuka neza amazina. Kiriya kintu nacyo ni hafi y'ikibuga cy'indege, bashobora kugenda bakamubesha bati nabo twabarangije. Noneho ikibazo ni ikibazo cy'imitekerereze, kuba bageje kuri urwo rwego rwo kurwana intambara kugira ngo bashimishe umuyobozi. Ibi bintu ntibiganisha igihugu, si ibimenyetso bigaragaza ko Tshisekedi ashobora kuba ageramiwe, cyane ko yavuze ko ngo abasirikare batsinzwe ku rugamba ngo bagomba guhamagazwa uyu munsi ku wa mbere, bakaba bakora kariya kugira ngo bagaragaze ko bakiriho. Ibyo we ntubibona? So icyo mbona cya mbere Magarambe, ndabona ko kuba babeshya Tshisekedi ibi ni bisanzwe. Bamubeshye ko hari igihe bamubeshye ko bari gutoza abasirikare mu 45, yes, basanga ni mu 10 na bingahe. Kuba bamubwira ko bafashe, bigeze kuvuga ko bafashe Bicumbi na muri bice byegereye Rwindi, ndetse na Rwindi bayifashe, birangira bitabaye, ahubwo Vetura ibakubise. Ni kenshi babeshye ko hari nk'igihe bigeze muri Ngungu no kuyigeramo, birangira bayikuyemo mu masaha makeya. Niko byagenze amasezerano. So ntekereza ko atari bwo bwa mbere bamubeshye, ariko nawe aba yabihaye umurongo wo kujya gute kugira ngo bamubeshye. So jere mbona ko rero ni ibindi Magara, intambara igiye guhindura isura. Urabona ko niba Vetura yahuye na bariya birashoboka. Bari kuvuga ko ngo President Neva ngo yumvikane nayo 23 ngo kugira ngo batarasa Buvira, ariko mu by'ukuri ngewe ndabona ko simbyumva, nubwo ndabyemera ko birashoboka. Bihamagaye nanga ngo baravugana,
nanga ngo abasaba ko bagomba gukura ingabo zabo muri ntuza muri Uvira ariko se zahava nanga sugira ngo araziyakura ntaziragera muri Uvira. Ndavuga ingabo z'u Burundi ingabo bavuga ko zagomba ntabwo zahava, ntabwo bishobora kumbona ko kuko nanga icyo yari gukora hawe ariko musaba ko ziva Minembwe imurenge sibyo na Minembwe zari zirimo ariko ntanga b'i Burundi kiri Minembwe barazikubise ziri murenge na Bibogobogo nayo ni agace k'imurenge kuko nayo niko mbibona aho kugira ngo zizabe kuva Uvira zakuva imurenge kuko niho zibangamiye niho hari imisozi yego buriya aho gusaba ingabo zive Sake wasaba izi za Mushaki na za Hehe akaba arizo na za muremure yego nicyo kibazo afite nakubwira ngo zive muri Uvira ni iminota 15 bakagera iwabo n'amaguru, ni petit problème. Ariko ntekereza ko niba ari gusaba uko nguko reka tuvugisha ukuri, ntabwo nanga nawe yifuza ko ingabo ze byazaba ngombwa ko zegera Burundi kuko ibyo ari byose ntawe usangira n'udakoramo nabo barapfa. Aya nta nubwo mbona ko ubundi ikintu cya mbere ubona intambara ubundi umuntu warangiza intambara bari kurwanamo ni umuntu uri ni Burundi busohotse mu ntambara, ntago intambara yakomeza ngo ijye mu gihugu cyabo, ariko ubundi bugumye mu ntambara bukagumamo intambara izagira ingaruka nyinshi cyane mu gihugu cyabo. Gutyo ubu ngubu bavuze ngo tuvuye mu ntambara byaba byoroshye ko Burundi bwaba bufite uburyo kurepara cyangwa gukiza ibikomere byabayeho bitewe n'intambara, kuko icyambere cy'u Burundi bwatakaje abantu bamwe babaye imfungwa, bavuga ko nk'uwitwa General Muzinga w'umurundi bavuga ko yafashwe amateka ariko ntibivugwa kuko gusa Muzinga nabajije umuntu mu Burundi arambwira ko nawe ataramubona kuva yaza muri Kongo, ntago bazi iherezo ryiwe. Bigize kuvuga ko yasubiye mu Burundi ariko amakuru yandi akavuga ko ari mu bantu bigeze kuba bafatwa na 23 sibyo. Ndi kuvuga ngo u Burundi buvuye mu ntambara twe dusohotse mu ntambara bwa bufite amahirwe yo kujya gute komora ibikomere by'imiryango yapfushije abantu, bukavuga ati wenda twinzuye twakubitwe nubwo nabwo ari kimwaro ku butegetsi no kwishyaka rya CNDD-FDD, ariko bukomeje kurwana bugakubitwa bugashorerwa bukajyanwa hanze bugasubizwa mu gihugu buzaba bufite ikimwaro gikomeye cyane ndetse bizagira ingaruka ku butegetsi bw'u Burundi. So rero kuvuga ngo nanga ngo yamwemereye kudafata no se nanga mwemerera mugira impuwe niba ingabo z'undi zitaragira impuwe M23 yari yarafashe ibice bimwe yafashe kabivamo ikabiha aircraft ingabo z'ubundi zikabisubiza leta ya Kongo zigatanga Mushaki zigatanga Kicanga. Ubu se izi ngabo zigiye we wagira impuye leta nyuma yuko bamari bishimwe yaravuye mu Burundi bavuganye nabo. So urumva rero hari ibintu abantu bavuga, ariko ugiye kuri history urumva magara ugiye kuri history ukabitekerezaho wasanga ari ibintu bidashoboka kuko biba nta kidashoboka kuko umwanzi ashobora kumukunzi, ariko nanone imvetura n'iki yabiguranye yabihawe iki, kuko ntekereza ko ikintu cya mbere n'Uburundi bushaka gusaba bukeneye ibyiza bwasaba Uburundi bwasaba matekwa cyane cyane ikintu mbona gikomeye bwasaba amatekwa. Uburundi bwasaba amatekwa. Uburundi bufite ibintu byinshi busaga amagara. Uburundi bufite challenge. Reba Uburundi hari matekwa zabwo zirimo n'abasine officers zifitwe na M23. Uburundi buri ku nkengero z'umupaka bugomba kurinda iki umupaka w'igihugu cyabwo kandi bazariyeri yabo yabaga Uvira no mu misozi y'Ikijovera naho ngo muri naho imurenge. So gusohoka mu ntambara Burundi buraba busigaye buri empty ntibwanabasha no kwirinda Red Tabara, naho Red Tabara yamanuka yajya kubutsibura. So urumva Burundi bufite ikibazo gikomeye cyane bufite challenge. Uyu munsi plane nagaca Abarundi bafite kose yana Uvira ni y'Abarundi no barabaya kutumba n'abakibirirwa bavuga buriya ni Abarundi. Kutumba no Murundi nakutumba kora n'Abarundi batera nkunga be ba mbere n'Abarundi. Yego kuba bari muri Uvira, eske Uvira urabona itazabamwe intambara ikomeye hagati ya M23 AFC no Burundi? Ikintu mbona cya mbere nicyo navugaga nabango
ikintu cy'ingenzi ku Burundi ni ugusohoka mu ntambara. Ariko nabo ukibaza Burundi buri mu bibazo bikomeye, buri muri dilemma. Burasohoka muri intambara busige base arrière yabwo. Ubwo ari ufite base arrière muri za Uvira, misozi ya Uvira, ufite base mu misozi y'Umurenge. Uburundi buvamo burayivamo bugihehe, harasigara nde? Ese burizera umutekano wabo umaze kuvamo hanyuma ikindi. Ubwo ndi gukoreka ibiguzi Burundi bufite ibiguzi byinshi bugomba M23 na AFC. Ariko kugeza aho bugeze biragoye kukibona ikiguzi rutanga icyambere cyo. Hari abasirikare Burundi bafatiwe mu mujyi wa Goma. Hari abasirikare Burundi bakubwira bafatiwe kwijwe. Hari abasirikare bamaze imyaka bafashwe nayo 23. Na Nyabibwe ngo barafashwe. Hafi imyaka 2 bafashwe. Harimo n'aba officier ubu ngubu ba senior officers. Uburundi ikindi Burundi intambara barabwirukankanye bugeze he ingeze ku marembo y'igihugu. Sibyo kandi Burundi bacyari mu ntambara. Yes. Deri ibintu ushobora kwibaza. Uburundi burava mu ntambara bute kandi buri gukorera amafaranga. Deri icya gatatu. Nkubwe hari matekwa zafashwe. Hari ingabo ziri kwirukanwa zigeze ku muryango. Hari ingabo zisanzwe ziri musozi y'Umurenge. Ikindi hari amafaranga Burundi bwakuraga hehe y'amadovize bwakuraga muri Kongo. Si ibintu bingaye bine. Kandi Uburundi burasabwa ikintu kimwe gusa, kuva mu ntambara ngo bukava nayo mu biture batsanze amatangazo menshi ngo Burundi busabwe kuva gusohoka mu gihugu bukagenda. Urumva igisubizo bo bugomba gutanga ni kimwe, no gusohoka mu ntambara. Kandi Uburundi bukeneye ibisubizo bine. Hari amafaranga bukura muri Kongo. Nta madovize ko ni honyine hasigaye amadovize. Nta mazuti ikiza, nta bintu Burundi bwabaye bwagiye hagati. Sibyo? Hari amadovize ava muri Kongo. Hari matekwa. Hari base arrière. Base arrière hehe iri mu misozi y'Umurenge. Hari ingabo ziri guhunga zigeze ku muryango w'umupaka. Ibyo bintu bine. Burundi bukeneye nk'igisubizo bwakwiye ko no kuba buri mu ntambara, kuba buri mu ntambara. Urumva? Burundi burasohoka mu ntambara. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe. Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast. The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikahwa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 karindwi. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Uburundi ntekere ntabwo busohoka mu ntambara, ariko niyo mahirwe gusa bwari busigaranye. Ikibazo aya mahirwe ni dilemma. Aya mahirwe yo gusohoka mu ntambara ni ikintu gikomeye magara. Kuko ni kuvuga ngo Burundi busohoka mu ntambara. Buratakaza ubwo ni bya bintu nene nakubwiye. Ni busohoka mu ntambara watakaza amadovize. Uburundi busohoka mu ntambara. Burava muri point strategique bwari bufite. Uburundi busohoka mu ntambara. Buraha imbaraga Leta itabara. Yego Leta itabirabona imbaraga n'ikindi burajya muri burasubira iwabo babandi bahungaga. Barasubira iwabo imipaka ifungwa. Ishobora no kudafungwa ariko barasubira iwabo mu kimwaro cyinshi. Sibyo ikindi matekwa.
ubuse ibyo bitatu uvuze kuba ntibyagabanyiriza icyizere ubutegetsi bw'u Burundi muri iki gihe bagiye kujya mu matora. nyine nicyo nshaka kukwereka ahangaha amagarambe muri ibi bintu ndi kuvuga. Uburundi niryo mubwira ko Uburundi bwo buri igisubizo bufite, Uburundi bushobora gutanga buri gisubizo cyose kirimo ikigeragezo ku butegetsi bw'u Burundi. Gute? Uburundi buva mu ntambara burabura amadovize, icyo ni kimwe nabikubwiye. Uburundi busohoka muri point strategique burasigara bwambaye ubusa, sibyo? Ikindi mateka burazicyura buragenda nazo. Ikindi abarimo bahunga biruka. Ari kinyi ntekereza Meki kuba Uburundi barabwirukanganye kuva za Muremure tubari aho ngaho. Ubu ngubu bakaba basigariye bakaba bagiye kwinjira muri Bujumbura. Uwa kwirukanye akaba afite Rusizi yose, kuvuga ko mugabanira Rusizi na Tanganyika. Iki ngiki kuba ari umurebere yarakurushije imbaraga uri igihugu, Uburundi buzigera butekana igihe icyo ari cyo cyose M23 ari izaba ifite hariya. Uburundi ntabwo mbona ko izigera ibabangamira, ahubwo gusa mu bigaragara amagara ubona ko ikintu twahamya dushobora kureba nuko M23 byanga byakunda izarwara inzi ku Burundi. Ubundi reka babwire ikintu gihari. CNDD FDD bizayigora cyane igihe izaba ikiri ku butegetsi. M23 nayo igize gute? Nayafashe kariya gace. Nabanzi uko byenda kose nubwo muri politiki bakwiruka ariko bazabirwara. Bazabanzi bahoraho. Bashobora kudashondana cyangwa guhangana ariko M23 ntizibagirwa uburyo yatakaje abana bayo cyangwa yagize gute yahuye n'akaga bitewe n'ubugambanyi bw'u Burundi. M23 ntizibagirwa uburyo ku nturo hatwitswe ingabo z'u Burundi zigize gute siri ruguru hejuru ikicwa. Ntizibagirwa M23 ntizigera yibagirwa ibyayibayeho gicwa. Defense ya gicwa yose M23 irasenywa bivuye ku kagambane k'ingabo z'u Burundi, ndetse hagendamo n'umukoloneli umwe wa M23. Yes. Ntabwo ibyo bintu ya M23 yabyibagirwa. Nico abantu bakunze kuvuga ngo M23 ngo izumbikanwa. Biragoye. Ni icyemwe turakora i Burundi. Naba birwanaho nabo ubwabo bafite image mbi ku Burundi cyane, kuko bafite uruhare mu gusenya imurenge, abantu barahunga cyane, ndetse nakwira gutoteza abanyamurenge bari muri Bujumbura n'ahandi bari mu nkambi hariya. Nacyo ni ikindi kibazo. Yego. Ariko Meki binganishe ku kindi kibazo maze iminsi nibaza. Urabona FRDC imaze kugaragaza position ikomeye ku rugamba yo kwigendera. Basize umujyi wa Bukavu. Yamaze kuva mu rugamba FRDC. Yamaze kuva mu rugamba. Ubundi urebye neza urugamba n'urw'abarundi. N'urw'abarundi. Aba bandi bitwa ngo ni abazalendo. Muri Nord Kivu ejo twabonye ko hari abaje biyunga na M23. Aba bazalendo muri Fizi bamaze kugembwamo n'ingenga bitekerezo y'abarundi. Ese nabo bazashoboka ko bamanika amaboko bakiyunga na M23? None bafitiye choices. Abangaba ahubwo bo bategetswe. Nta nubwo bishoboka kuvuga ngo bategetswe kwiyunga nayo, kuko niyo choice yonyine ihari. Bitabaye ibyo, kuko nureba neza ubona ko M23 ntikora n'imitwe y'inyeshyamba. Uvuga ngo M23 irasukura Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nta mutwe w'inyeshyamba n'umwe ukeneye kujya gute usigayemo. Urebe M23 hano njya mbivuga buri munsi ndanabisubiramo, yagize amahirwe menshi cyane. Uza amahirwe yagize? Amahirwe yagize nayo kuba yaragize Imana. Icyitwa Wazalendo, icyitwaga Mayimayi cyose kiti turabazalendo. Cyose cyagiye muri Wazalendo. Hanyuma baragenda bati na FDL ni Wazalendo. Bose bajya muki mu kaziga kamwe. Noneho barangije bajya kurwana M23 ari umuntu umwe. Bivuze ngo rero aho umuzalendo ari wese ukitwa ko ari umutwe izamuhiga paka amanitse amaboko. Sure. None surambwira ngo tuko aba bose ni coalition ya FARDC. Wazalendo ni coalition ya FARDC. Baba reserve force. None makuru batafite shingiro kuzabihora se. Iri suppose igomba kurwana nabi ikabakiza abaturage. So niho hantu ubona ko
hari challenge kuri aba bazarendo nuvuga ngo igisubizo ni kimwe kuri wazarendo no kwigwa kuri M23 cyangwa ugahunga utahunga rero cyangwa se mukarwana nuko bimeze ariko kuko byaranagaragaye babonye ko wazarendo benshi bagiye bashyira imbunda hasi bakaza bakiyunga uburyo kumbwira ariko aba bazarendo aho baherereye ni mu misozi cyane muri ya misozi y'Umurenge aho mvuza aho nzi ariko no muri Nord Kivu burya bari baherereye cyane muri za Masisi. None se magara nurira neza wone M23 ukeneye kuvuga ngo muzarendo ngara mu misozi muzarendo ni iki afite ihe autonomy yo kuyobora yo kugira hayobora gufata agace kafata M23 ishaka gukora ikintu kimwe cyo gusekiriza muri ibice rwanamo none se umuzarendo azasigara muri cya gice akora iki so bigaragara ubona ko iyo bimubwira ko uburi intambara ya Sud Kivu intambara yo kura izarangiza imitwe yitwaje ibirwana nako intambara yo muri Nord Eastern Congo Eastern DRC intambara yo kurayiza ikitwa imitwe yitwaje ibirwanisho ni intambara ubona ko yajeje gusoza iyi mitwe nta mitwe n'umwe y'imyeshyamba uzasigara abunze umutwe cyangwa afite icyo akora kubera ko M23 mu bigaragara ubona ko ni umutwe umwe ufite koze bwe ufite indangagaciro zimwe etike imwe bari noneho bo bafite iki byinshi kandi no byose bishingiye kuri ideology ya genocide iki kintu rero M23 niyo kintu izira kubi nibyo bikwereka ko na Red Tabara simba nabwo izigera ifatanya na M23 ubona ko na Red Tabara ishaka kuzakubitwa muri iyo mitwe bayivuga ngo taho ujye mu Burundi urumva icyo ganakiri ariko Red Tabara ifite yijya iwabo urahavuze yego hari FRDC yo ishobora kwiyunga cyangwa igakomeza ikaba FRDC ikagenda igahunga hari abo bazarendo bari iwabo ikitwa FDLR uriya bizagenda nayizarangiriramo ubundi iyi ntambara izarangiza FDLR nuvuga ngo nubwo nabonye FDLR cyandika amatangazo ya FDLR bavuga ko ngo Omega ngo nta nubwo arwaye igicurane nta nubwo yanakomeretse barahari bavuga ko ngo kandi General Kabarebe ntigeze avugana na Omega nyine ibintu byose babihakanye yego so icyo nshaka kuvuga ni iki magarambe kuri FDLR yo sinzi niba abantu batabona ko yarangiye niyo bageze aho bayibwira ngo FDLR kirimwe amatarafu navuga ngo rega FDLR nayo ni wazarendo abwira bazarendo avuga ko ari wazarendo ubwabyo dejoredi cause ya FDLR bamaze kujya gute kuba towa sibyo yamaze gushyirwa muri towa ko iki cause yabo kwaro kujya gute kwaro kuvuga ngo barashaka gufata u Rwanda hanyuma babaye wazarendo irwanira iki n'abakongomani wazarendo barwanira iki bo ni barwana ni intambara ideologique gusa y'ibyo kurya nako yo kunyaga inka yo kwiba nta bindi n'amabandi no kwica n'ibikoresho bya leta mu bwize bwa nabi ngaho ibaze ubwo ni ko FDLR imeze hanyuma rero nicyo nshaka kubwira ko intambara ubwayo izakuraho FDLR iyi ntambara ubundi intambara izakemura ibintu byinshi muri aka karere ibihugu byinshi bishobora kutazongera kubona iki inyeshyamba zibirwanya ziturutse muri Kongo uko na ko 23 niyo kintu igira gute iri gukora ni intambara ubona ko yo gusukura ni ugusukura ariko warukoze gukomoza ku bihugu tugenda tunerekeza hagana ku musozo ibi bihugu bya SADC kugeza ubundi byemera ko byatsinzwe kuko bitanemera ko byarwanye muri iyo perspective y'igitekerezo twari turimo cyo cya FDLR bo bazataha ari n'abavuga ko bashobora hari inama z'ibihugu byabo bishaka ko bava muri Goma ariko bakongera bakireorganiza bakaza bafite izindi mbaraga urabona ariko bizagenda meki so mbona ariko babishaka niko babipanga ariko SADC ndabana neza SADC yamaze gutsira buryo mvugira ko ubundi 23 yakubise ibisirikare byose byayirwanyaga birimo iza SADC birimo MONUSCO birimo na wazari n'abandi na FDLR bose bakubitiye mu cyiciro kimwe ntago mbona rero ntuza SADC irashaka gukora ngo operation nk'izimwe za iriya yabereye muri Uganda y'Abayisiraheli iriya yitwa Thunderbolt ariko mu by'ukuri nurara neza ubona ko muri iki gihe gihari ntanzira iriho yo gukora iyo Thunderbolt barabigerageje biranga so ngiye mbona rero nta bazatsindwa ukurikije uko ibihe bimeze ubona ko FRDC
yacyafite n'abasirikare mu mujyi wa Goma ngo bakihishe bategereje ko baza kubohorwa. So njye mbona ahubwo bose bagiye gusebera rimwe. Mbona ino ntambara ntago bazabasha kuyitsinda, ntago bazabasha kugera ku ntego yabo, kuko Sadek ubwayo biragaragara iranyura mu Rwanda, umupaka n'umwe, indege ibikoresho baravuga ko babibakuyeho, nta bikoresho bazasohokana. Ubwo se urambwira gute koko byararangiye pe. Reka urebe ubundi, reka urebe Beturu igere wenda igere Uvira, igere za Kindu. Filimi zaba bizinze ku bandi ku bitekerezo by'abantu barimo batekereza ngo bazaza kubohora ukora bukabaza kujya gute. So magana navuga ko ibihari intambara yo ni intambara izatinda, ariko ishobora kuzakemura ibintu byinshi cyane. Hanyuma ikindi twareba nuko uyu munsi barwanye Gasheberi muri matwari ya FDLR ndetse n'abazarendo. Ikindi nuko ku munsi w'ejo M23 afashe Nyabyondo. So ubona ko M23 nayo iri kurwana gusukura amasesi. Uko tuvuge po muri za Fizi ni nako hano bimeze, gusukura amasesi, hinjira Warikare, ikufata Warikare, ikomeza hirya Kindu, bahura mambo kwisha. Ariko abazungu bameze nabo. Abazungu se bafite iki? Barababwira batari ko ni murekure Bukavu, murekure Goma, murekure aho mwafashe hose, muje mu biganiro. Tshisekedi nawe akinangira. Ibi bintu murabona atari agatogo. Abazungu ibyo bavuga nuko turi kugenda ifata ibirombe byabo. Ni Kamituga, ni imara gufata Kamituga izaba igiye gufata ibintu z'ababirigi za Somenki. Hanyuma ugere muri ntuza muri Warikare, ntuza nanone y'abakanadiye igiye gukorwaho. Hari ibirombe byinshi biri kugenda bikorwa. Ubundi M23 nigenda ifata bino birombe ibababaze. Ubona ko igiye ifata ibirombe turombe twabo bafitemo. Babare bumva uburyo bagiye barya imitungo ya Kongo ku maraso y'abanyekongo bari muri Eastern Congo. So noneho nimara kuyifata nibwo bazumva agaciro. Ubu se ntibavugaga roya ntibasakuje, rega amagara barasakuza bigahita birangira. Bere bari bazi ko betu ari umutwe mutoya uzakubitwa ukaraswa bakagira gute, mbese utazigera ugira aho bakura. None uyu munsi iyo Beturu ibaratsi hamwe bose n'ibihugu bazanye byose birasa. So ibindi bahari n'urugambo gusa, no kuvuga gusa, ntago mbona ko hari icyo bizahindura. So rero hanyuma magara dusoza nuko biravugwa ko M23 nyine nkuko twabivuzeho yamaze kuzana twirwaneho. Ubwo bivuze ko mu minsi mike abantu baza kubona Fande Sematama ameze nabi ku muriro. Ubona ko nabyo bintu bishobora kuba bihangayikishije iki cyangwa yatangiye kumera naho. Hari amaze gusoma mu kanya ko rwambikanye mu misozi ya ruguru cyane. Rwambikanye ahantu heye magana. Turacyabikurikirana, ndi kubona ngo ahitwa hafi yo kuba bitakwira za Remera yo ruguru. Nge nabyo ni inkuru ngiri gukurura. Biravuga ko M23 ishaka kubageze kwa bitakwira. Birashoboka. Ageze mu bice bya bitakwira. Hakomoka iwabo. Bityo bikaba byageze gute bishobora kumugiraho ingaruka. Ese ubona bitari bugira ingaruka ku bantu bahariya nka bitakwira. Ubona ko M23 nimara gufata certificate afata mu misozi y'Umurenge na Minembwe byose bikarangira. Urabona bitakwira azongera kugira ijambo. M23 filozofi yaho ukuntu imeze ntabwo bimeze nk'abazarendo na FARDC n'abarundi. Aho bageze bagasanga umuntu barwana hari igikorwa afite, ohere ni Kinshasa ibyananga bari kubisenya n'iby'abandi bo barasenya. Ariko waruzi ko hano muri Goma hari amazu y'abagenerale Mayanga, hari amazu y'abakiri mwami, hari ibiki Bukavu n'ibindi bindi, hari amazu y'aba Vitali Kamere n'ay'umugore wa Tshisekedi n'abandi. Ntabwo ari abo gusenya bo. Donc ibikorwa remezo bikeneye. Nibo bafite leta ifite esprit ya séparation. Ako bafite esprit ya unification yo guhuza abandi nabo gusepara. Hari igihe utekereza wabyumva ukagira ngo nanga niwe leta. Kuko imvu bafite nizo zakagombye kuba zifitwe na leta. Yego. Ubugome afite Tshisekedi nibwo bwakagombye byibura kwitwa abo yita abateroriste. Meki. So urabona rero ko M23 ishobora kuba yatangije urugamba hamwe na twirwaneho. Urugamba rushobora kuza kujya gute guhindura ibintu. Ariko bakubwira ko inzira M23 yanyuzemo n'uburyo yanyuze Mwenga ikagera aho igomba kugera
ari inzira zitoroshye kandi kubera ko nibura iki cyumweru abantu bashobora kuzabona izindi nkuru magara nyinshi cyane zirimo za tombe reka rero dusoze dushimira abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com mwakoze cyane ariko nshimire Magarambe wanshyize kuri pano akampata ibibazo tunabiganiraho kurumva nta makuru tuziranyeho umuntu abavuga ibyo atazi ndamushimiye cyane ikindi nshimira mwese mwadukurikiye mukore subscribe mukore comment like and share ariko mushobora no kudutera inkunga gutera inkunga Bwiza TV kugira ngo ikomeze kugira gukora no gushaka amakuru telefone ni ya indi ni 0788 55 none mukoreshe 0788 inkunga ushobora kuyoherezaho Bwiza ikagira gute akomeza gukora ndagushimira cyane ndagushimira Magarambe umunsi mwiza bye muraho neza turi Global Royal Academy nyuma yo kwesa imihigo mu kwigisha abantu kuvuga icyongereza neza badategwa no gutegura ibizamini bya IELTS, Duolingo na TOEFL bagatsindira ku manota yo hejuru. Twabazaniye n'uburyo bwo kwiga umuntu atavuye ahari. Abantu benshi batugejejeho ko bashaka kwiga icyongereza ariko kubona umwanya bikabagora. Twabazaniye igisubizo cyizewe kandi kirambye. Iyizire kuri Royal Global Academy aho wakwiga online program. Buri cyiciro harimo beginner to intermediate level cyangwa intermediate to advanced level ukiga mu gihe cy'amezi 3. Tunafasha abantu gutegura ibizamini bya IELTS, TOEFL ndetse na Duolingo. Dufite abarimu b'abahanga kandi b'inzobere mu kwigisha icyongereza cyane cyane twibanda mu kwigisha mu kuvugira mu ruhame. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira nimero muri kubona hano hasi. Murakoze cyane murakaza neza muri Royal Global Academy. Hotel Talents Pool ni ikigo cya mbere gihugura abifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye, yanaduhamagara kuri 0788 267 7713 cyangwa 0722 3 414 24 tumurangira hamwegereye. Akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora. Karibu iwacu muri Hotel Talents Pool.